سامعین دوستو السلام علیکم بعد اسلام جے سی آئی سیریز ول پیش کران تہندس خدمت مز آز یہ نو کیسٹ اس اسلامی یمیک موضوع شان غوث العظم کیسٹ نمبر 1092 یمیک کیسٹک خطیب پیر زادہ حافظ مولانا شکیل احمد شاہ ضلع پلوامہ ساکینہ پٹمرن وانپورہ یم کیسٹ دستیاب جے سی آئی آڈیو ویڈیو انڈسٹریز امیرا کدل بانڈ سری نگر یمیک کیسٹک ریکارڈنگ انجینئر ریحان بخشی یہ کیسٹ کاپی رائٹ یت نقل کرن قانون اخلاقن جرم ولی بوزو شان غوث العظم کیسٹ نمبر 1092 پیش کران جے سی آئی سیریز ول مولوی صاحب کری بسم اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته بررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين وقال تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لستجوز كاننا میانی پیرو کرتم دستگیری دستگیرو لسچوس چاننا میانی پیرو کرتم دستگیری دستگیرو ونیزاریت کندا رتم روزم ونیزاریت کندا رتم روزم بصیر احوال ورگوزم پنون امدادت کاتا مسوزم پنون امدادت کاتا مسوزم بتمسی حال باوا میانی پیرو
بتم سی حال باوے میانی پیرو تنشے کم کم حلے بیت داد لد تنشے کم کم حلے بیت داد لد میں چانے شفا کا توئی بلی ادرائی میں چانے شفا کا نہیں بلی دل غمگین سائل تم شاد دل غمگین سائل تم شاد ورد زبان یا شاہی بغداد چو ورد زبان یا شاہی بغداد دیوان شام و سرچوس نال فریاد دیوان چو شام و سر نال فریاد زدامن تھپن تراوے میانی پیرو زدامن تھپن تراوے میانی پیرو لس چشان ناوے میانی پیرو کرتم دستگیری دستگیرو حمد و ثنا چلا تعداد پروردگار عالمین اسکن یم پروردگار عالمینن اسیت پاک منزہ جائی پٹ سمنک توفیق عطا فرمو حمد و ثنا چلا تعداد پروردگار عالمین اسکن یم پروردگار عالمینن اس یا دنیا پر پد کرت انسان بنائیت ایمان والی بنائیت اکی خاص امت منز پد کرن امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانی طرف اسن میانی طرف اسن پور امت کی طرف اسن درود السلام امام الانبیاء آقائی دو جہاں مکی سردار مولائی تاجدار جناب رسولی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ یم سندس نام لیوا چھ یم سندس امتی چھ عزیزانی محترم یم آیات کریمہ تیبرکن تلاوت کریم چھ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی قرآنی پاکس اندر فرماوان لفظہ مانا چھ امیک پروردگار فرماون یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے بائی مانو اے مسلمانو خدایس کھوچو وکونو مع الصادقین اور پزیارن سے پکیو کیونکہ عزیزانی محترم از کس موقع پر زون میں غنیمت آز کرو ات آیات کریماس شرح عزیزانی محترم اچھو ربیع الثانی اچھو ریت چلان ربیع الثانی یتمن سے جائی جائی کران ذکر خدای سندن ٹاٹھن ہینز یمنی خدای سندن ٹاٹھن منز خدای سندن نیکو کارن منز اس اخ نیکو کارا یم سنز با ذکر حوان چستہ نش کرن اور یم سند اسم مبارکہ چو حضرت شیخ سید شاہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عزیزانی محترم یمن اسم مبارک چو غوث اعظم شیخ سید شاہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عزیزانی محترم پروردگار عالمین چو اس قرآن کریم اس اندر تاکید کران اے ایمان انن والو لوکو خدایس کچو فکونو مع الصادقین بیو پکیو پزیارن سے عزیزانی محترم یمن نیکو کارن ہون درس چو دیوان ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ
پروردگار عالمین چھ واریاہن شاین پٹ واریاہن مقاماتن پٹ فرماوان نیکو کارن سید پکیو پزیارن سید پکیو اور تمن سید پکیو اتکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم اس اندر بیس شائی چھ فرماوان وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کن پروردگار عالمین چھ بے شائی تے فرماوان تی پکیو تمن ہنزن وطن پٹھن یمو پن رجوع کر پروردگار عالمین اس کن عزیزان محترم پروردگار عالمین اس کن کم کر رجوع کمو لوکو کر رجوع خدایس کن پیغمبرو کر پروردگار اس کن رجوع اللہ تعالیٰ ان کر کامیاب صحابہ کبار کر پروردگار اس کن رجوع خدا ان کر کامیاب تب تابعین کر پروردگار اس کن رجوع خدا ان کر کامیاب اولیاء کاملین کر پروردگار عالمین اس کن رجوع پروردگار عالمین ان کر کامیاب عزیزان محترم توجہ درس دیوان ذاتی پاک حضرت اللہ جل شانو فرماوان اے مسلمانو پروردگار عالمین اس کھوچیو اے ایمان والو پروردگار عالمین اس کھوچیو اور بے پکیو نیکو کارن سید تمن سید پکیو یم پزیر آسان عزیزان محترم چھ پانچن وقت نمازن منز دعا کران پروردگار اس کن یلتی مسلمان پانچ وقت نماز شو پران پانچن وقت نمازن منز شو پروردگار عالمین اس کن دعا کران مسلمان اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم مسلمان چپ نمازن منز دعا کران اے پروردگارا میں ہاں صحیبات میں پگنا تمنی ازن وطن پیٹ یمن لوکن پیٹ سے نام کرت عطا مسلمان چپ نمازن منز دعا کران اے خدای میں ہاں سوزوت اک مومن شو نماز منز پران اهدنا الصراط المستقیم اے خدای میں ہاں سوزوت صراط الذین انعمت علیہم اے ربا تم نے عزوت ہمیں یمن پر سلام کرت عطا مسلمانوں تم گئے پیغمبرہ تم گئے صحابہ تم گئے تبع تابعین تم گئے اولیاء کاملین امنی اولیاء کاملین المنزوز اک اولیاء اک نیکو کارا اک خدای سن بزرگا اک خدای سن قطب یم سن اسم مبارک حضرت پیرانی پیر میرنا محی الدین غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ عزیزان محترم جس یمن نیکو کارن صحبت کر اختیار جس یمن نیکو کارن نقش قدم اس پر پاکی واللہ تم سبدن کامیاب واللہ تم سبدن فلاح کامیابی ملک فلاح سبدک کامیابی ملک کامران سبدن کلی امن خدا سندن ٹاچن ہندن طریقاتن پٹ عمل کران عزیزان محترم اشو پروردگار قرآن فرماوان پروردگار عالمین چو قرآن مجید اس اندر استاکید کران تو پکیو نیکو کارن سید نیکو کارن صحبت کریت اختیار عزیزان محترم یمن نیکو کارن منزوز نیکو کار حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ غوث پاک نیز باب صوبس اس ناو ابو صالح غوث پاک نیز ماجی اس ناو والد محترم نوسک ناو والدہ محترم نوسک ناو ام الخیر فاطمہ یل حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مادری شکم چیوان تم ساتھ ام الخیر فاطمہ سن عمر شریف آسان 66 وری عزیزان محترم یل نظر چتراوان 66 وری آسان عمر حضرت ام الخیر فاطمہ سن اور ام ساتن چھن آسان یل اور ایج سن پور یا سون بچ گسان سون لڑک گسان اک جوان یا لڑکی یل اور ایج گسان حتی 40 وری پچن یمن امیدی آسان کہاں بچ بننے مگر یہ پیغام چھ تمن خطر تھی تم لا ولد آسن تم مایوس آسن بیٹھمت بچو نش اولادو نش آسان ون مایوس بیٹھمت کہ سوچن آسان کہ سن عمر مکلے اوریج گئی کہ اس کرنے ون پروردگار عالمین اس ہکنے بچ دت اولاد کرت عطا کے عزیزان محترم تمن خطر تھی پیغام ام الخیر فاطمہ سن عمر شریف آسان 66 وری یم سات مادری شکم چیوان حضرت پیر کامل حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ عزیزان محترم ہر ساتھ گس انسان توئی امید تھون یم بے اولاد آسن یمن بچ آسی
تمن پز امید تھوین خدا چھ واللہ علی کل شیء قدیر. مسلمانس پزن ہر ساتھ دعا کرن خدایس زار پار کرن پروردگار عالمین ہے کہ کن تہ ساتھ اکس شخصس اولاد کرت عطا یس شخص لا ولد آس. عزیزانی محترم حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ قصید مناقیبس اندر فرماوان یم ساتن سیدنا شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ولادت پاسادت سبدے فرماوان پاس کرامات سبدے نمودار. فرماوان یم سات تولد سبدے غوث اعظم پاس کرامات سبدے نمودار. فرماوان یت شبس منز غوث پاک تولد سبدے ات شبس منز خواب وچھان حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ اس نے کو کار ابو صالح اس پرہیز گزار کہ چھ خواب وچھان خوابس منز چھ وچھان محمد رسول اللہ. ابو صالح فرمان میں وچھ خوابس منز وچھم چونٹ نبی خوابس منز وچھم سیدی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوابس منز وچھم. ابو صالح فرماوان نبی پاک فرمو میں اے ابو صالح مبارک چھوئی اے ابو صالح سد مبارک چھوئی سکوری پروردگار نتا نیکو کار فرزندہ تکوری پروردگار نتا قطب الآفتاب تکوری پروردگار نتا سو اولادا یس سید الاولیاء آسی تکوری پروردگار عالمین سو اولادتا یس تماما ولین یون سردار آسی تکوری پروردگار عالمین نے کو کارتا. اے ابو صالح تچی مبارک فرماون دویم کرامات گئی نمودار. یم ساتن حضرت غوث پاک تولد سپدیو یم ساتن شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھن پہ فرماوان شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ حضرت غوث پاک اندر شان مبارکن پیڑوز نقش حضرت محمد رسول اللہ سن قدم مبارکن یون. سبحان اللہ. شیخ سید ابو صالح فرماوان کیا کرامت گئی نمودار یم ساتھ غوث پاک تولد سپدے شان مبارکن پیڑوز نقش شان مبارکن پیڑوز نشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان قدم مبارکن یون. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماوان جس غوث پاک نیدن شان مبارکن پیڑوز نبی پاک نیدن قدم مبارکن یون نشان. یہ دلیل کرن پیش یہ گس قطب الآفتاب آسل یہ دلیل کرن پیش یہ گس غوث العظم آسل یہ دلیل کرن پیش یہ گس نیکو کار آسل یہ دلیل کرن پیش یہ گس تمام ولین سردار آسل یہ دلیل کرن پیش یہ چن عام انسان کے یہ دلیل کرن پیش یہ چن عام شخصیت کے یہ دلیل کرن پیش یہ گس آسل تمام قطبن تمام غوثن سردار. حضرت غوث پاک فرماوان قصید غوث اعظم فرماوان حضرت پیر کامل فرماوان قصید غوث اعظم وکل ولی اللہ قدم منی علی قدم النبی بدر الکمالی. فرماوان غوث پاک قصید غوث اعظم ہر کوسی ولی سن ہر کوسی خدای دوست سن قدم چھ آسان کن کوسی نت کوسی اندس پیغمبر سندیس نقشے قدم اس پیٹ. غوث پاک فرماوان علا قدم النبی بدر الکمالی فرماوان میون علا قدم النبی بدر الکمالی. فرماوان ہر کوسی دوست کار کا خود دوست خدای چاسان کوسی نت کوسی پیغمبر سندس طریقس پیٹ. فرماوان غوث پاک بچوس نبی پاک نیندس طریقس پیٹ بچوس خیر البشر سندس طریقس پیٹ بچوس سید الکائنات سندس نقشے قدمس پیٹ بچوس رحمت والیس پیغمبر سندس نقشے قدمس پیٹ. عزیزانی محترم فرماوا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرمان یہ دلیل کرن پیش یہ شان مبارکن نبی حضرت غوث پاک سن شان مبارکن پیڑوز نقشے مبارکہ
جناب حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پائے مبارکن نقش غوث پاک اندن شان مبارکن پہ یہ دلیل کرن پیش یہ چھ عام شخص کے یہ گھس آسن خاص تمام ولین ہند سردار توئی قرآن مجید اس اندر اللہ تبارک و تعالی فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے با ایمانو خدا اس کو جو بے پکیو وکونوا ما صادقین بے پکیو نیکو کارن سے تم نیکو کار گئی ہے تم نیکو کار گئی مئی تم نے پرہیز گزار گئی مئی پروردگار چھ حکم دیوان غوثن سر پکیو قطبن سر پکیو ولین سر پکیو نیکو کارن سر پکیو رتن انسان سر پکیو عزیزان محترم یاد چم پیوان یم ساتھ عراق کی سر زمین پٹ حضرت غوث پاکو پنن قدم مبارک تھو یل غوث پاکو عراق کی زمین سر زمین پٹ پنن مائے پنن پائے مبارک ترو فرماوان غوث پاک میں گوئی کی شخص سن ملاقات میں وچ شخص سٹا نور برود میں وچ سٹا نیکو کار یا میں مسن ملاقات گو فرمان غوث پاک میں گو خوش میں تو وائی ببیما امسی سے روزہ انسی صحبت اس اندر فرمان غوث پاک کیا میں شخص میں وچ یہ نور برت وچم یہ نیکو کار وچم ہم کرم نصیحت جب نم گبرا تو روزی میں ست مگر یہ زمین اس پر کر زمیون انتظار یہ تو وچک تات کر زن مخالفت کے یہ بوانے تات کر زن عمل غوث پاک فرمان یہ خدا دوست بوت میں ہم فرمو میں اے غوث پاک یہ تی بیزی یوت کال نے بائی میں تیوت کال وزنیت جائی پر تود کے تیوت کال وزنیت بستی منز تود کے تیوت کال نیر زنتی ہم بستی منز نبر کے فرمان غوث پاک جو تانیت اخبری چو سبدان فرمان وری گو یہ نور برتاو بھی یہ خدا دوستا بھی کرن نسل ملاقات تب نم بھی یہ تیرو دی تھود وزن کی یہ تیکر زمین انتظاری سبحان اللہ فرماوان جد کا حال زوری سب دے فرماوان تریوں وری آو یہ خدا دوستا بھی یہ رب سننے کو کارا بھی مگر امیز بچم تو دود توٹ اتس کے امیز وچم دود توٹ اتس کیا غوث پاک فرماون نور پر کیا تی دون بنی ناخ چھوری آج کیا چاہی تینس دست مبارک سج توڑ تو دو جکس خطر چوئی فرماون غوث پاک نیکو کار موت فرماون یا غوث پاک یہ دود توٹ چانے خطر میں دیت خداین حکم یہ دود توٹ کریو تناول غوث پاک تو ایک وٹ سبحان اللہ غوث پاک فرماون میں کر توڑ تناول آج کر دود توڑ ایک وٹ تناول غوث پاک فرماون میں کر مس عرض نور پر کیا میں منتم چون نامی مبارک کیا غوث پاک فرماون میں چون یوت نور وول وشمت کانتی شخص میں چون یوت نور وشمت کانسی تی یوت میں شخص از ووش غوث پاک فرماون میں سوچ پنی شای یہ نور وولا امیس خدا سنشتو چی نور رحمت کس پیغمبرس کس نور آسیا شفیع المذنبینس کس نور آسیا رحمت کس پیغمبرس کس نور آسیا مینس پیغمبرس غمخارس رفیق پیغمبرس کس نور آسیا تاکن پروردگارن فرماون غوث پاک امی شخص سے خدا سن ٹاٹھی میں ونتم تہن اسم شریف کیا غوث پاک فرمان میں انہیں مس خدا سن ٹاٹھس اے دو سنانن والا میں ونتم ناو کیا چی میں ونتم تو کتی چھو روزان فرماوانی خدای تو دوست ووت کننے کو کر ووتیم فرمو میں اے خدای سن بندہ ہے غوث پاک میون اسم شریف چھ خواجہ خضر علیہ السلام کوئی گوز خواجہ خضر علیہ السلام غوث پاک فرماوان یعنی میں خواجہ خضر علیہ السلام ناو گوز فرماوان میں کر قیاس پروردگارہ خواجر خضر علیہ السلام یہ نور مینس نور برتس پیغمبرس کس نور آسیا مینس احمد مجتبہ محمد رسول اللہ پیغمبرس کس نور آسیا عزیزان محترم غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمو اے شان بڑی
خواجہ خضر علیہ السلام میں کرتے کی نصیحتا خواجہ خضر علیہ السلام فرموس اے نور برتا اے خدا سنتا جا تاسک وقت قطوب خدا سنتا جا تاسک تمام ولیان ہن سردار سبحان اللہ عزیزان محترم غوث پاک نے شان کر بلند پروردگار عالمین غوث پاک نے شان کر بلند جناب حضرت اللہ جل شان قرآن کریم عظمت فرمان پروردگار ان اولیاء الا المتقون یم نیکو کار چاہسان یم پرہیز گزار چاہسان تمن چھ آسان کا خوف تمن چھ خوف آسان سہ خوف چھ آسان پروردگار عالمین سون تمن چھ خوف آسان تمن چھ ڈر آسان چھ آسان پروردگار عالمین سون باقی خوف تو ڈر چھ آسان کسی عزیزان محترم توئی قرآن کریم اندر پروردگار عالمین فرماوان بار بار اے بنی نوا انسانو نیکو کارن ست پکیو اے بنی نوا انسانو خدا سندن ٹاٹن ست پکیو خدا سندن ٹاٹن ہند صحبت اسمز بہیو عزیزان محترم اک واقع پیوم یاد تکیا یونس اس بادشاہ یوس سٹا خطرناک بادشاہ ایم کونے کس بستی پر ظلم نیکو کارن پیٹ کرن ظلم پرہیز گزارن پیٹ کرن ظلم نماز گزارن پیٹ کرن ظلم تمن نماز گزارن ناو کیا اوس تمن نیکو کارن کیا چوران قرآن مجید اس اندر اخ سورہ شریف گواہ فرماوان یمن توی وران چو اصحاب کہف یمن قرآن کریم ناو چکرمت کیا خدا دوست یمن ونان چیس اصحاب کہف یمن پیڑز دا کیا یونس ظلم کران ستم کران تکلیفات ناوان اضافات ناوان حتی گئی مشبور سا بستی تراؤن خطر گئی مشبور سا جائی تراؤن خطر تروی بستی تروی جائی دکا یونس روزانوس دب ام سن ظلم تو ام کرس سوچ پر نشائے اصحاب کہفو کہ دکیا یونس چھ ظالم چھ جابر ام واتنا اس تکلیف ام واتنا اس ازا اس لیے چھ بہتر یہ بستی تراؤن تبر اصحاب کہفو تراؤن یہ بستی دور جائی گئی اصحاب کہف تروی جائے پر یہ دور گئی ایک جائی نشوت ایکس میدانس منزوت اتیل میدانس منزوت اتیل دیتک ٹینٹ پنن اتیل بنامک پوڑا اتی بیٹ یاد خدا کرنی اتی بیٹ رب العالمین سن ذکر کرنی اتی بیٹ رب العالمین سن فجر بیان کرن خطر یام اصحاب کہف بیٹ رب سن یاد کرن خطر اصحاب کہف لارو پت پت ہون قرآن مجید بیان کران پار نمبر 15 رکو نمبر 15 قرآن پاک بیان کران یمن لارو اصحاب کہف پت پت ہون اصحاب کہف یام ہون اس کو نظر پہ اصحاب کہف پوڑی ہون امس خونس لگایا کنی دو سنینے تن واپس ترٹنا وقی ظالمن حد یام ہونس ونک اصحاب کہف فرمو ہونس اے ہون یام تو وفرائی کرک یام تو آواز دکھ تام ین ظالم تم کرن از گرفتار تام کرن از تکلیف تام دن از ازا اے ہونس نیر واپس چون کم چھ آواز دینی چون کم چھ وفرائی کرن اسم رٹناو سے کیا مگر ہونس چھ سٹا اجدی کرن اصحاب کہف کرنش ہونس چھ مجبور کران اصحاب کہف کرنش اصحاب کہف چھ یسان ہون گوس یتن نیرن ہون گوس نیتت روزن کے مگر عزیزان محترم ہونس آئی زبان ہون لوگو بنی نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاواں پنجابی اس مزق شار کرن بیان نہ میں بھوکا نہ میں ٹوکا نہ میں شور مچاواں نئی کالو کا دی صحبت تھی متی بھی بخشا جاواں اور ہون لگون نے اے اصحاب کہفو بشور کرنے کے با آواز دمنے کے با وفرائی کرنے کے مگر ببیا مویتی تو دے برکت ست کر میں تی خدای مغفرت اے اس کی جوانو اس کی مسلمانو رفیقو ہونس تی گئی پتا کہ میں کر خدای مغفرت بہانہ گسام اصحاب کہفن یود ہون بڑ اصحاب کہفن اندس آت ٹینٹس نبرکن دائر بنوئی پروردگار عالمین کر ہونسن ذکر قرآن مجید اس اندر مگر اس کی مسلمان وقت کے مسلمان اگر کان خدای دوست آسی
اگر کان اولیاء سندس مقبرس پہ گژھِ اولیاء سندس آستانس پہ گژھِ کٲنٛسہِ رب العالمین سندس نیکوکار بند سندس آستانس پہ گژھِ اگر ونکینُک جوان گژھِ اگر ونکینُک مسلمان بوے گژھِ بیاکھ چھُس تتھ پٮ۪ٹھ پتہٕ تنقید کران بیاکھ چھُس دپان یہِ چھُ گۄناہ یہِ چھُ شرک یہِ چھُ بدعت مگر وٕچھِو اصحابِ کہفن لاریو پتہٕ ہوٗن حتیٰ ام ہون دبک بہ نیر نہ کی تہندے برکت سے کر میں پروردگار مغفرت اگر بہ تہندس صحبتس مز بیہم قرآن مجید بیان کرن توے پار نمبر 15 رکوع نمبر 15 وقلبهم باسط ذراعی بالوسید قرآن مجید بیان کرن یہ ہون اس اصحاب کہفن ہند ات پاڑی اند اند گت کران تو دروازس پہ بیتوس عزیزانی محترم قرآن کریم جو حکم کران قرآن مجید از اندر پروردگار جائی جائی فرماوان نیکو کارانی صحبت کریو اختیار نیکو کارانی صحبت از منز بیو تیتھائی بٹوش ذاتی پاک حضرت اللہ عزیزانی محترم اگر کان بوئی غوث پاک نس آستانس پہ گژھِ حضرت سلطان عارفین سندس آستانی عالیہس پہ گژھِ یا حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ سندس آستانی شریفس پہ گژھِ بیاکھ بوچھ تمس تنقید کران بیاکھ بوچھ تمس پتہ ونان ام ہسا کور شرک ام کور بدعت مگر عزیزانی محترم یہ چھن تمس پتہ کہ یہ چھن تمس معلومات کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سندس نیکوکار بند سندس آستانس پہ گژھِ یہ شخص کنس دوست خدا سندس آستانس پہ گژھِ دوست خدا سندس صحبتس مز بیہہِ تمس کوتاہ جزا چھ دیوان ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ عزیزانی محترم توے عاشق تعریف کران ہر کے خواہد ہم نشینے با خدا او نشینت در حضور اولیاء خدا دوسا کرن تعریف آخ نیکوکار تعریف کران ہر کی خواہد ہم نشینے با خدا اگر سے یسن چک نیکوکار بنن اگر سے یسن چک پرہیز گزار بنن اگر سے متقین چک یسن بنن اگر قرآن پڑھن مول چک یسن بنن اگر خدا اس ٹوٹ بنن مول چک یسان او نشینت در حضور اولیاء دل ساڑن کا خدا دوسا دل ساڑن کا خدا سن ولیہ دل ساڑن کا خدا سن قطبہ تن سی صحبت از منز بیت بنائی ٹوٹ خدای تتائی ٹوٹ رب العالمین اس خدا سن قطب تو غوث آسی اولیاء آسی تن سی صحبت از منز بیت تتائی اللہ تعالیٰ ٹوٹ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا اگر خدای تعالیٰ سندس اگر رب العالمین سندس نیکوکار سندس روزس پہ بیک آستانس پہ بیک اگر غوث پاک سندس آستانس پہ بیک اگر علمدار سندس آستانس پہ بیک اگر امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ سندس آستانس پہ بیک اگر کوئی خدای تعالیٰ سندس وقت کس رب العالمین سندس غوثی عزیزانی محترم توے عاشق فرماوان اگر اے بنی نو انسانا اگر کوئی دوست خدا سندس مقبرس پہ بیک اگر کوئی دوست خدا سندس صحبت من بیک اگر کوئی ولی قوم سندس دربارس من بیک بہتر از 100 سال طاعت بیریا اگر ایکس نماز بیک خدای دی حج وریس عبادت کرنک ثواب یعنی اگر ہتس وریس عبادت کرک پروردگار سن تم کھوت زیادہ ثواب چی اگر کس دوست خدا سندس دربارس من بہک عزیزانی محترم توے اس عرض کران قرآن کریم من پروردگار عالمین بیان فرماوان اے میانو بندو بتبی سبیل من اناب الی تمری ادھر وطن پہ پکیو تمری ادھر صحبت من بیو یمو رجوع کر پنن خدای تعالیٰ کن یمو رجوع کر پروردگاری عالمین کن یمو لوکا پروردگاری عالمین سن حقوقات میں یمو پروردگاری عالمین سن فرمان مون عزیزان محترم یمنی منجو آ خدا دوسا یم سن ذکر اسس کران حضرت پیرانی پیر میرنا محی الدین حضرت شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عزیزانی محترم اکی وقت حضرت پیر کامل غوث پاک رحمت اللہ علیہ بغداد شریف اندر واز فرماوان اتے واز فرماوان گئی غوث پاک
نبی پاک ان بجر تو شان چھ بیان کران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان چھ بیان کران پاکداری شریف اندر ات جماعت من چھو ات مجلس من گو اخ یہودی کھڑا نبی پاک چھ بیان کران امام المتقین خاتم النبی سن مرتب تو شان چھ بیان کران غوث پاک اتے غوث پاک کو فرمو اے وقت کیوں مسلمانوں اے لوکو اللہ تبارک و تعالی نو شان وول بنومت حضرت محمد رسول اللہ پروردگار نوز بنومت شان وول حضرت امام الانبیاء حبیب کبریا محمد رسول اللہ ات مجلس مزگو کھڑا یہودیا ایم یہودی اندیس کرک اے غوث پاک شان وولو سونے پیغمبر شان وولو سونے پیغمبر ایم عیسائی کریک شان بولتے بجر بولو سونی پیغمبر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام یہودی لوگ دریافت کرنے یہودی چوانان اے غوث پاک پروردگار عالمین نوز بنو مجھ سون پیغمبر شان بول پروردگار عالمین نوز بنو مجھ سونی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجر بولتی کیا جائے اگر سون پیغمبر کوئی سے آماس پنن دست مبارک لایا تس اوز گاشیمان اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوز مردن زند کران اے غوث پاک رحمت اللہ علیہ یمس شان والیس پیغمبر سنت بجر چک بیان کران سوست مردن زند کرن کے سوسن آماز گاش انن کے پچاک عیسیٰ ونان حضرت غوث پاکس اے غوث پاک کمس پیغمبر سن شان چک بیان کران شان وولو سونی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ سب دیں غمگین غوث پاک فرموس اے یہودی اے جوانا اتی کرز قرار اے جوانا اتی کرز قرار اے یہودی غوث پاک فرماون اے یہودی پچھسن نبی کے سبحان اللہ غوث پاک فرمو اے یہودی پچھسن پیغمبر کے پچھسن میں نشنوئی یون کے پچھسن پیغمبر کے پچھسن نبی کے مگر پچھسن نبی پاکن ان غلام اے یہودی والنی میں کنی قبری پیٹ آنا کا قبرہ پل بدی میں نہیں سے مرد زند کرید سبحان اللہ فرماوان غوث پاک گئی قبرستان اس پر اتے فرمو کہ یہودی کس قبر چیز زند کریں کمی قبری ہون مرد چیز زند کریں کمی قبری ہون مرد چیز زند کریں ایم یہودی اوز نشان دپن آت قبر اوز گمت ایم اس میت اوز گمت آت وری گزریم تیس آکھ ہاتھ بری اوز امیس گزریم تیز گمت امیس مردس فرماوان غوث پاک آئی قبری نزدیک اتے فرمو قبری کرک اشار بذن اللہ قبری آم اشار کرک قبری مزگو مرد زند قبری مز کو انسانا مگر فرماوان یہ کھوت یہ قبری مز یسی انسان کھوت یہ کھوت بین وایان یہ کھوت سر نہیں وایان غوث پاک کو فرموس اے یہودی یہ چوزمت پنی وقتو جوان وول اس کیا ہے نبی پاک فرمو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم فرمو یہ شخص دنیا مز یہ کیسا آئے کران پت اگر سو مری یہ کیسا کران یہ شخص مری صبح قبری منز تمہیں آئے اے یہودی یہ شخص چوزمت جوان وول اس لیے چوزمت بین وایان اور امسن انتقال چوت منز گمت اس لیے کھوتی بین وایان یہودی کو پریشان یہودی لوگ ونی یا غوث پاک تمنسو یہ کمال تی چونس نبی کا پاکس منز کیا کمال آئے عاشق لوگ گئے نبی پاکوں فرموس اے یہودی پچھس نبی کے اے یہودی پچھس نبی پاکن غلام عاشق بنان محتاج کا عالم غوث پاک اولیاء کرام یم تی دوست خدای چھ تم چھ ساری نبی پاک سنس دربارس مز محتاج تکیاز غوث پاک قطب الآفتاب غوث پاک ہکن زہن تی نبی پاکن ہندس درجس ویتت صاحب صوب ہندس درجس ہکن ویتت کان ولی کان غوث پنن درجہ چھ الگ الگ تمام اولیاء کرام چھ نبی پاکن ہندس دربارس مز محتاج عاشق چھ فرماوان محتاج کا عالم
جب یہ ہوگا مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا عالم جب یہ ہوگا مختار کا عالم کیا ہوگا۔ محتاج گو سی پاک نبی پاک سن دربار میں محتاج ام سن حال گو یہ ام کور مرد زندہ نبی پاکن کمال کیا ہے اتے یہودی لوگ اس وننے اے گو سی پاک میون ایمان تس نبی اس پٹ یمس نبی پاکن ہن سمتی چھوک تکیاز تمن چھو یہ کمالا تس نبی اس منز کیا کمالا آسی تمن چھو یہ بجرا تس نبی پاک اس منز کیا بجرا آسی۔ نبی حضرت غوث پاک کو فرمو ولو القیت سری او کمیت لقام بقدرت مولا تعالی ولو القیت سری اے یہودی اگر پپن سر تراو فوق میتن یمن تمامن میتن من تماما مردن لقام بقدرت مولا تعالی یم سوری مرد گسن پروردگار عالمین سن حکم سر زندہ قبرن مز وطن یم تھود اے یہودی وتس اے عیسیٰ اے حضرت غوث پاک میون امس پیغمبرس پٹ ایمان بے پروردگارس پٹ ایمان یمس پیغمبر سن امتی چھو۔ مگر عزیزانی محترم ایم یہودین کور بیاک سوال یا غوث پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اس آماس انم دست مبارک لاگان تس اوز گاشیوان اے غوث پاک کیا توند نبی تو سا آمانز گاش انان غوث پاک کو کرس حدیث مبارک بیان یوس حدیث مبارک یمیش روایت کران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ روایت کران اکلٹ آئی ایکس یہودی سنز کور در درباری حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یام درباری نبی اسمز آئی ابو ہریرہ فرمان یہ کور آئی لاران لاران ابو ہریرہ فرمان یہ کور آئی دوان دوان اتے یہ کور لجبنی اے ابو ہریرہ نبی پاکن اس نالان مبارکت چھی اے ابو ہریرہ رسول نازنین اس نالان مبارکت چھی ابو ہریرہ فرمان یہ کور چودان زارو زار چودان ابو ہریرہ فرمان اسے کور تا کیا نالان مبارکس کرن تا کیا منی اتسد کم یہ کور وسس یہودی سنس کور وسس ابو ہریرہ بچس بتاب میں ہاوت نبی پاک نز نالان مبارک کتی چھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس نالان مبارک اللہ اکبر ابو ہریرہ فرمان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان یہ کور آئی نالان مبارکس جوس تال گڑ اس لرت فرمان ابو ہریرہ ایم یہودی سنز کوری کر کام یہ گرد لارنون پنس اتس گئی دوان دوان پنس باب صبح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان پگوس امس کوری پت پت میں وچ اک نوی موجزہ میں وچ نوی اکتا کام یہ کور گئی آنگنس منز وط گر پنن وچ آنگنس منز دتن کرک بابا ازہا ان مئی دوا بابا ازہا ان مئی شفا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان امس کوریون مولو سٹا آما یت کالا ماوز گمت اس وقت کن طبیبن تیوستگ نمت اس وقت کن ڈاکٹرن تیوستگ نمت اس وقت کن امیق حکیمن تیوستگ نمت مگر امس اس نے بچارس دوا بنیومت کیے امس اس نے گاش آمد کیے یوس آما واریا وقتک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان امس یہودیس واریا رفیع لجمس واریا دولت لجمس مگر امس اس نے گاشی واریا دولت لجس واریا مال لوگوس مگر گاش اس نے کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان میں وہ شکور کرک دیون بابا ازان مئی دوا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان یہ کور گئی بابس نہیں نزدیک ابنس بابا ازان مئی دوا بابا وہ تس مول وہ تس کوری کس دوا انت کوری کت انو دوا کت انو شفا میں واریا کالمو دوا کیون میں گئی نو فرقی بھائی واریان طبیبن گوس مگر بگوس نے ٹھیکی بھائی واریان حکیمن گوس مگر میں گم میں آون گاشی برودس آموئی مگر آج کمیس طبیبس نشون دوا آج کمیس ڈاکٹرس نشون دوا یہ کور وسس پن لجس
اے میانہ باب صوب آز اونمے تمسی نش دوا یس نہ ژٕ ماننی چھی آز اونمے دوا سید المرسلین نش آز اونمے دوا امام المتقین نش آز اونمے دوا خاتم النبیین نش آز اونمے دوا رحمت کس پیغمبرس نش فرماون ام کور تلی خاک شباب متن پنس باب صوب سندن چشمن تمس آو گاش یہ مول لوگس ون کوری نہ یہ دوا کت اون تھم یہ دوا کت کن دتوی تم کور وچس دبنس اے میانہ باب صوب نبی پاکن نز نالانہ مبارک جس خاک اس لرت سوئی انمے چالن چشمن متمے باب چاوی گاش عزیزان محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سند نالانہ مبارک اگر کا نالانہ مبارک گرد اگر کا آما متیا تسوز گاشیوان عاشق کرن توی تعریف تم دربارو خاک ملول شوب جبینس تم دربارو خاک ملول شوب جبینس یت خاک پاکس کیمیا کھوت داد اثر چھی فرماوان عاشق اک فرماوان نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے سبحان اللہ عزیزان محترم یام گوسی پاکو فرموک اے یہودی یس مینس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنس نالانہ مبارکس گرد اس لرت آسان اگر آمہ تی متھاو تس اوس گاش یوان یس آمہ ایسا گومت اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنس نالانہ مبارکس گرد متھاو تس اوس گاش یوان یام ام یہودین بوز یام یہودین یم حدیث بوز یام یہ کرامات وچن انہوں ایمان خدایست خدای سندس رسولس پیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بنیو گوسی پاکا نیند داغدار بنیو گوسی پاکا نیند قریبی مرید عزیزان محترم توائی قرآن کریم بار بار بیان کران توائی قرآن مجید فرماوان قرآن کریم اس اندر واریان مقاماتن پر ارشاد پروردگار عالمین فرماون یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے با ایمانو خدای اسکوتیو وکونو ما صادقین بے رٹیو دل بھی کریو تمنی عزوات اختیار تم سی صحبت اسمنز بہیو تمنی ہندی صحبت اس اندر بہیو تم پہ زیر آسان عزیزانی محترم حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماوان میں تلے کی شائی میں چپلی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تلے کی شائی میں چپلی یل میں چپلا تلون سعدی فرماون میں وچ خوشبو یوان میں وچ مشک یوان فرماون گلاب خود وچم زیادہ مشک حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماو و گفتا کی من گلینا چیز بودم ولیکن مدد باگل نشستم جمال امرشین اثر کرد وگرنہ خاکم کی استم شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماوان میں وچ آتمیت مشکن ادفر یوان میں وچ آتمیت تٹھا گلاب خود زیادہ مشک یوان سعدی رحمت اللہ علیہ فرماوان اے میوت تچیا گلاب متھت کن اتر متھت اے میوت گلاب چھکا کن اتر جمال ہم نشینے اثر کرد میوت لجسمنی اے سادی نچم گلاب متھت نچم اتر متھت اے سادی رحمت اللہ علیہ کینتس کالا چز گلاب تھری تلکنی بیت اے سادی رحمت اللہ علیہ کینتس کالا چز گلاب تھری تلکنی بیت مس تمہیں برکت سچم یم مشک یوان کہ مسلمانو صحبت اچھو اثر مسلمانو یس دوست خدای نزدیک بے یس کنی اولیاء کرام یس اولیاء کرام سیدی زیارت از بے یس آستانی آلی اس پر بے عزیزانی محترم تمی چو خدای تمن ٹوٹ تمی اس لاری کے عزیزانی محترم آج شو ازیک لوگ چی ونان ازیک مین بوئی چی ونان یو زیارت از پڑ گچی یو آستان از پڑ گچی نسا ام کر شرک ام کر بیدت عزیزانی محترم فرماوان کہ ہر کے خواہد ہم نشینے باقی
انشیدہ در حضور اولیاء اگر ژٕ نیکوکار چھُکھ یژھان بنُن اگر پرہیز گزار چھُکھ یژھان بنُن تیٚلہِ بیٚہہ غوث پاک ہٕنٛدِس دربارس منٛز تیٚلہِ بیٚہہ امیر کبیر سٕنٛدِس دربارس منٛز تیٚلہِ بیٚہہ شاہ ہمدان سٕنٛدِس دربارس منٛز تیٚلہِ بیٚہہ علمدار سٕنٛدِس دربارس منٛز تیٚلہِ بیٚہہ دوست خدایَن ہٕنٛدٮ۪ن دربارن منٛز ژےٚ تھایی خداے ٹوٹھ عزیزان محترم اکھ واقعہ پیوم یاد یم چھِ خداے سٕنٛدۍ نیکوکار یم چھِ خداے سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ گو أکِس مجوسی سۭتۍ مناظر أکِس غیر مسلمس سۭتۍ گوکھ بحث مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تمو فرموک میون خداے چھُ پوٚز میون رسول چھُ پوٚز میون سون اسلام چھُ پوٚز یہ غیر مسلم لوگس وننہِ بہٕ ماننی کہیٖنۍ فرمان مناظرہ سپدیو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ کافر ونان یہ غیر مسلم ونان اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ول ژٕ تراو نارس منٛز اتھٕ بہٕ تہِ تراو نارس منٛز اتھٕ ییٚمۍ سُنٛد اتھٕ دزِ تٔمۍ سُنٛد مذہب چھُ اپُز تٔمۍ سُنٛد دیٖن چھُ اپُز ییٚمۍ سُنٛد اتھٕ سلامت روزِ تٔمۍ سُنٛد دیٖن چھُ پوٚز تٔمۍ سُنٛد مذہب چھُ پوٚز مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ گئی کس میدانس منٛز ہزاروں لوگ چھِ وٕچھان مالک بن دینار رحمۃ اللہ رلو پنُن دست مبارک أمِس کٲفر سٕنٛدِس اتھس سۭتۍ دۄنوَے اتھٕ گٔے نارس منٛز فرماوان نہ چھُ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سُنٛد دست مبارک دزان نہ چھُ دزان کٲفر سُنٛد اتھٕ لوٗکھ لگہِ وننہِ یہِ کیٛاہ وجہ لوٗکھ لگہِ وننہِ دۄنوَے مذہب چھُ شاید صحیح اسلام تہِ چھُ صحیح بت پرستی تہِ چھِ صحیح مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وٲتۍ گرٕ ودان چھِ دارُک تار چھُ ودان پروردگارا چون دین اسلامے پوٚز چھُ مگر أمِس کٲفر سُنٛد اتھٕ کیازِ درٛاو سلامت أمۍ سُنٛد اتھٕ کیازِ بچو أمۍ سُنٛد اتھٕ کیازِ دوٚد نہٕ اتھ اتھس کٮ۪تھ ندا گٔیکھ اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ معلوم چھُے نا أمۍ کٲفرنٕے اتھٕ رلو چٲنِس اتھس سۭتۍ بہٕ وٕچھوا چٲنِس اتھس کُن أمۍ سٕنٛدِس اتھس کُن اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ چون دست مبارک رلو کٲفر سٕنٛدِس اتھس سۭتۍ اس لیے یہ دزیاو نہٕ اتھ نارس اندر کِہیٖنۍ کیازِ بہٕ وٕچھوا چٲنِس دست مبارکس کُن کِنہٕ إہنٛدِس اتھس کُن اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ أمِس کٲفرس ون کہ پنُن اتھٕ تراو الگ یہ ترٲیِن پنُن اتھن الگ نارس منٛز تُہۍ ترٲیِو پنُن دست مبارک الگ پتہٕ وٕچھ أمۍ سُنٛد اتھٕ دزیا کِنہٕ کِہیٖنۍ اتے پگاہ سپدیو بے مناظرہ اتے مالک بن دینار رحمۃ اللہ لوگ أمِس کٲفرس وننہِ اے غیر مسلم ول وۄنۍ تراوو نارس منٛز دۄنوَے اتھٕ رات گٔے نہٕ مےٚ پتہ کینٛہہ رات اوسُے نہٕ مےٚ یہِ خیال کینٛہہ ژٕ تراو الگ اتھٕ بہٕ تراو الگ اتھٕ ییٚمۍ سُنٛد اتھٕ دزِ تٔمۍ سُنٛد دیٖن مذہب چھُ اپُز تٔمۍ سُنٛد مذہب چھُ اپُز ییٚمۍ سُنٛد اتھٕ سلامت نیرِ تٔمۍ سُنٛد مذہب چھُ پوٚز یہِ کٲفر لوگُس وننہِ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہٕ کتہِ چھُس تیوٗتاہ نادان بہٕ کتہِ چھُس تیوٗتاہ بیقل بہٕ تراو کُنہے زَنہِ اتھٕ مےٚ تہِ ٲس پتہ کہ بہٕ تہِ بچہِ چانے برکت سۭتۍ نارس منٛز بہٕ کتہِ تراوہا الگ اتھٕ مےٚ چھُ پتہ کہ سون مذہب چھُ اپُز مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماوان یہ کٲفر گوٚو لاجواب یہ غیر مسلم گوٚو لاجواب عزیزان محترم عرض چھُس کران حدیث قدسی یس منٛز تہِ چھُ پروردگار عالمین فرماوان وَكُنتُ السَّمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ حدیث قدسی یس منٛز چھُ فرماوان پروردگار عالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس کانٛہہ نماز چھُ پران عمل چھُ کران عبادت چھُ کران سُہ چھُ مےٚ واریاہ قریٖبی بنان بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛدۍ اتھٕ بنان یِمو اتھو سۭتۍ چھُ کران چھُ بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛز چشمہٕ بنان یِمو چشمو سۭتۍ سُہ وٕچھان چھُ حتیٰ یتھ کامہِ سُہ ونہِ گژھ سۄ کٲم چھُس بہٕ تتھ کامہِ چھُس بہٕ حُکم کران کہ سۄ کٲم چھِ گژھان عزیزان محترم حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماوان أمِس یہودیس اے یہودی میٲنِس نبی پاکس اوس سُہ کمال بجر وٲلِس پیغمبرس اوس سُہ کمال کہ اگر آماز تہِ پنُن دست مبارک لاگہِ تس اوس یِوان گاش فرماوان غوث پاک واز فرماوان اتھ مسجد پاکس منٛز بغدادی شریف چہِ مسجد شریفس اندر غوث پاک واز فرماوان ساسہٕ بٔدیو لوٗکو اوٚن ایمان ساسہٕ بٔدیو لوٗکو پٔڑ کلمہ توے فرماوان نگاہے ولی میں وہ تاثیر دیکھے نگاہے ولی میں وہ تاثیر دیکھے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے
بدلتی ہے ہزاروں کی تقدیر دیکھے وما علینا الا البلاغ المبین پروردگار عالمین دین حضرت اولیاء کاملین بزرگان دین اندن طریقاتن پٹھ عمل کرنک توفیق ایمن محبت تر انسان دلن مز وما علینا الا البلاغ المبین ون ٲسِو تُہۍ سامعیٖن بوزان کیسٹ نمبر 292 کیسٹُک موضوع چھُ شانہِ غوث العظم ؤلِو بوزو مولوی صٲبُن اِنہٕ والہِ کیسٹٕچ کینٛہہ جھلک کیسٹ نمبر چھُ 293 ییٚمِکۍ کیسٹُک موضوع چھُ نعتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمدنی لال کر ہے دائی تو بمدنی لال کر ہے دائی تو بوند ہے زوس اکنا سال سونی بوند ہے زوس اکنا سال سونی حسن ڈیشی یوسف انگوشت بدندان حسن ڈیشی یوسف انگوشت بدندان حسینہ کیا عجب چوک نند بونی کیسٹ نمبر 293 ییٚمِکۍ کیسٹُک موضوع چھُ نعتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ 93 ییٚمِکۍ کیسٹُک موضوع چھُ نعتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم از لال سونی جنت کی در باز مصراوان از لال سونی جنت کی در باز مصراوان از لال سونی کوثر پیٹ پیال برناوان از لال سونی کوثر پیٹ پیال برناوان از شدلوکن عید ملکن آسمانن چاو از شدلوکن عید ملکن آسمانن چاو از لال سونی پانہورن سور پرناوان
از لال سونوی پان ہورن سور پرنوان عالم چتوشان وگنی ونوان پریوایان ساز عالم چتوشان وگنی ونوان پریوایان ساز از لال سونوی شادیانی سن چھو کرناوان